kalah. Aduh, manis ya. Sulamo sawan si baru, dibalik mo tandasan si Ayoka. Sulamo jomay tongkonan layo kumalabi, dibalik mo jomay pakalan doan sulina to di tinara tukat to liman dan langan. Iya mo di gente Banua kabusungan gereja tungkasan. Mangka mong tarima papasak kerang panangkapa. Dia may puang kita ng kalung to dirindu batulalitan. Dia mo di gente puang matwambe puang Yesus Kristo na puang pena. Apa kung tumangka na panisa puang kita ng kalung. Tak namalin kung pasisarat kito. Inang manarang nenek na Suprianto Pakiling, inang pande Todolona Lucy, untay-tay de Panarongko, inde kalimbaun batu laparan tanggungan tungkasangan na padandan ni inde kanualonga nausoki inde bakalan doan suri nanay yung bongkong kaya bisa bungana kung kanata orang panangkapa kung nisu kaso di tante kon naman para makma don mamatindo pada matindo. Tombong nilotong hulu dan ini rupa tahu di gente Suprianto di Sabu Rosi. Nanay undan ng ulawang tasaki, nanay ululuan rarai, ang nakasalle tale-tale na lobo di kara-kara. Susi ko bunti bumbun sarre hiba tay ito na unala tolo na lobo makarolokan na kasal. Kasalle mo taliada lobo mo papatuy na. Unisu mo daw inan di pamadatu pelaminan tungkasangan na.
siya yo kalamba siya rubarana inde simbolo mani lokol loyerara. Silakan duduk. Kung pabisalah anan. Tale kupa dololamban siman kupa mata kalambanan. Tawe lako to si taranak alo kumelaulangi siman lako to si taranak bisara losson di batara tua. Di gente tong bangunan biang raba tong tulak tilde malulun to patutungan dia pate tangan mas sulo-sulo. Patutungan lako randan nalangi pate tangan lako kalelean nuran. Di gente to sang dunduan pindan to sang irusan gori-gori. Iya mo temai Bapak Pastor, Dewan Stasi, Dewan Paroki, pengantar umat, Bapak Ibu Pendeta, Majelis Penatua, Syamas Projakon, Bapak Ustadz Imam Konghupu, Syamintu Tosiria Lupeng Kalosoran, Tulimbo mulante terampak Pak Gauran Rampanang Kapak, Tasri mulante pangurenderandean, Kaso Tumamben, Tuka allo totem. Tabe lako kayu kalan noda tondok lamba layu guna pangleon barana aku pentionganni. Siman lako to maca induk to banu karungan to sumpusa melong. To dineme kutana sangka musik tanda masyang. Keden niada leiko ada sangka di posangka susimo. Tumanda tarung guna mulo lante tuka allo totemo. Lan nada na rampanang kapak sangkana kaso ditambah. Tabe lako tama ito pasang bolangiran. Toma aparenta tung kasanganna. Lalu lamay domay Madonna seta mate tondok tae na pasaya na rending randan di pudukku na paleko na dara tongka dililak. Tawe lako tama ito pura di penilang sa ditonno buah kayu. Di pauno ko lantong ko ng layu. Di paunisulan Pak Kalanduan Sugi, anggota DPR Kabupaten Tanah Toraya. Tabe lako tama ito si taranak to maawayway ito si paningo to maabarra-barra. An naman arang masura an napan de petalo na manarang usura bulan nuro toro to bentoen. An natumampabulano pasumpo galang kaso na marate tutondok salipapan te pangleon. Bapak Ibu Guru jo may te kapaut selangan perguruan tinggi. Tawela ko tadong kalua mairi mas solanasang tanda indo tandambe tanda kairi tanda kanan. Totuka komerante menawa. Tulimbaw mo lante Pak Gauran Rampanang Kapak tuka allo totem. Kukwa para pasan Pak Baiti tatanan patang paisan. Ang kumasaruran pudo ko patamate Pak Gauran Rampanang Kapak. Ang kumapindan kumaresi patamate pangurenderan diyan na kaso ditambet. Lalangan paa unimbo pakendek pas sambayang pelambe langan puang titanan talu to tirindu batu lani puang dao tangan alangi dao lisun na watara dao magulung-gulungan na dao maarnu ubalusun na digente suluga tung kasangan na puang matua ambe puang Yesu karisto na puang pena masallo. Siya yo kalamba mo hindi panampami panggara galiwangmi misa-misami Suprianto. Siya yo kalamba Rosi. Mi pamisa mo batang kale. Mi pasang inamolan kaso ditamben Rampanang Kapak tung kasangan. Lama kurresu mga morarandan di pudukku lama pole paraya moradara tong kaadililah. Kurre sumangaan na Rampanang Kapak sabak parayan na kaso ditambet.
laun kombong dari yang bati, laun tanpa lotong ulu. Lalimbo daw te tongkonan layu, latasik daw te pak kalandoan sudi. Anna marumbo dadinna marampa katuanna. Kure sumanga ana pare tallo bulinna sabak parayanna pare tallu eteng. Lana pemau lana porongko lana posugi. Tuo inde to marampan ng kapa. Kway latasik to daw sembangan urunang kaalang maadandan di longa tungkasangan. Kure sumanga ana rende na tedong sawa parayan na kanay. Lalimbang ko lang bala makulin. Latasik ko lang pangkung maala ko lakuan. Lana foto di samara ko teto marampan ng kapa. Lana pakalelyang ko lan tetondok inde to maakaponan nao. Kure sumanga ana susumadandan. Bay malong pemasapi tungkasanan. Lalimbong ko lang pangkung latasik ko lan bala makulin. Kure sumanga ana kanu kudiaru sawa parayanna manuk metintian kalak. Weh latasik ko lante pangrante manigin na nenek na napo nenek todolo napo tau bunga. Ano po pemala ko langan puang matua. Amu bang soran ni mutuai kinandai tua bara irokoli supalana diyong karuno si sambung iya na sanda makamban barang apa sanda umbana lana po iya na marendeng lana po sudi masalako inde to marampan ng kapa te aldo to de iya mo te tupas sambayang imboki langan tangan alangi welan na kamu puang matua umpisan ni mintuna kamu tu si pato siya selle kinirampo metada melak ibong soran nila pamintu kan masorana sanggangan atau maraputan tumintu to rampo tay na pasaya na rin ni granda ni pudok ko na paleko na darak tongka di lilaku tuto tasik mo lante karampak kaparanuan limbo mo lante pangurande-randean maka atangal lo kotem kuupui kukuala ko kita mintu solanasang ya tumintu pas sambayangan tasya pangandota lana tarima puang to tumampararata lana pabalay tomanggara kami misanta na popelokon pesang saabu na popelokon pesaratu na popelokon penan ng pulona na popelokon talumupulo lako kita solanasang tujuh nak kajorenanta totemo turu unala katanan upas sambayangan ni siya unang karan nilan kuren sumanga inde jona rampanang kapa tu tipanata lante allo totemo te kulla malayan dadi allo selaka tanggal 25 bulan napa tahun 2023. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, para keluarga tercinta, para sahabat, tamu undangan yang terkasih dan tentunya seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kita semua hari ini? Puji Tuhan, kita merasakan sukacita bersama. Selamat datang di Tongkonan Tamuan, Lembang Kole Pada Batu pada hari Selasa 25 April 2023 dalam acara penuh cinta dan kebahagiaan, yaitu resepsi pernikahan Sevianto Pakidi, putra ketujuh dari Bapak Ade Rande dan almarhumah Ibu Esther Limbong dengan Rosita Kala, putri ketiga dari Bapak Agustinus Sa'dan Patiku dan Ibu Teresia Napan Subah. Baik
Baiklah, para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, adapun susunan acara resepsi pernikahan Saudari Sevianto dan Saudari Rosita. Yang selanjutnya yaitu Malalanan Ada oleh Ambek Tondok, dan selanjutnya sepatah dua kata dari pemerintah dan dilanjutkan ungkapan hati dari keluarga, dan acara selanjutnya yaitu tari-tarian dari PPGT Jemaat Bethlehem Parapo, dan acara selanjutnya yaitu santap siang bersama, dan acara selanjutnya yaitu Malelang, dan yang terakhir adalah pemberian salam kedua mempelai dan kedua keluarga. Sudah tanya? Sudah. Yuk. Pasyong nito ha, kupaya. Oh iya, iya, iya. Iya. Iya.